Barşamız hürmetli başarılar. Muhterem millettaşlar, dostlar, tuğanlar, kemiçe uyutlu yaratıp kalışı kütüp alışı tamaşaçılarımız. Sizden bilen kavattan yanadan işarışımızga şiksiz şatmız. Dostlar, bilesizmi? Eğer de buna ilk kişi hatın kız işin bütünüsünde yerine jitkirip yaratıp işliyken demek ol hatının yarata. Eğer de hatın kız irinin bütün işin işliyken demek ol onun en iyisi. Siz bilesizmi cemaat? Buna statistika boyunca bu dünyada imi hatın kız kübrek iken. Kilişesizdir mi yoktur mu bir irge 21 hatın turu kile. Işanmıyorsunuz mu? Hatınlar gına kulşava. Stüdyada irler gına kulşava. Mesken 3 il otura. Anladınız mı? Şuna göre cemaat. Hatın kızlar biz sizni yaratabız. Çünkü statistika boyunca, mağlumatlar boyunca cemaat niçin hatın kız irlerden uzakrak hem kübrek yaşayın? Ha? Bilesiniz mi? Bilmisiz. Sırrını eytem. Çünkü hatınlarının hatını yok. Hürmetli hatın kızlarımız, bu elbette şayarı, biz sizni yaratabız. Sizden başka dünyanın yemi de, temi de yok. Siz şeşek gibi, siz güzel, siz motor. Şuna göre biz irlerge yaşav derdi, güç hem ilham birgen için sizge zor itip rahmet. Hürmetli dostlar, hürmetli başarılar. Sizde tüzümsüzlük bilen bugün kemiçe uyutte kapka tüvene nindi artistler kildiyken, nindi şahıslar kildiyken deyip tüzümsüzlük bilen kötü oturatırgansızdır. Rahim itiniz, konaklarımızda kapka tüvene şakırırgan vakit ciddi kışlı alkışlar hem birinci kulağımız. Sırnay ansamblının jitakçısı, Tataristan'ın ot kazangan sangat işliklisi, popüler muzikant, popüler şahıs cemaat, onu Tatar dünyası, Türkiye dünyada bilmegen şey yok. Alkışlap konuşalımız. Rinat Vilajev. Yes. Yes. Tataristan'ın at kazangan sangat işliklisi, talantlı muzikant, talantlı şahıs, Tatar sangat için küp cemaat, tırışkan haminde sangatka ülüşkürtken şahıslardan birisi Rinat Vilajev Arshinsky. Rinat ağay, bana şu Talyan tavuşları işitkeş, yaşlılıkka kaytıp gelgen köpek bulduk. Kadimlik oğlu uranlarında Talyan garmon tartıp ussan, bu ya oyunu bitmegen, ya kırışı payıkıl deyip eyteler. Şulay mı cemaat? Evet, oğul hamandaşıcı Talyan garmonuna susagan, Talyan muğuna susap yaşayı. Ama da lakin bugün şu yaşlılık iska çürüp, Talyan muğlarına kumulup bir rahatlanıp yol itemiz. Kapatı ve bugün üzümüzdeki. Amin şuay olsun. Olsun. Evinde dostlar, tağında bir konağımız. Alkışlap karşı alamız. İdil jurnalının baş muhariri Radik Sabirov. Radik dostum, Bekir Rahmet. Bekşat, muharirler arasında birden bir büyüşe ceket şuşu. Şuna göre İdil jurnalının onun tirajı da köp. Çünkü onda sangat yaratalar. Onda cemaat biraz şuşlay biyip kine, jırlap kına bütün sangat dünyasının halkka taratışı. Biraz şuşu motor jurnal. Hemenin baş muhariri Radik dostum bugün konakta. Radik, Bekşat. Rahmet.
Әйінді, хөрмәтле достар, хөрмәтле тамашачылар, Ринат абай бу шәхесне матур итеп, акыллыгына шаярга ярамый. Ул үзе бик җитди кеше. Но бер яхшы ягы бар, шаяра башласа туктатып булмый. Һәм шулай ук җәмәгать, таныш шәхесләрнең берсе. Регалияларын санап тормыйм. Аны санарга бик күп вакыт кирәк булыр. Әмма дә ләкин берничәсен генә әйтеп китәсем килә. Бу кешедә шагыйрьлек та бар, бу кешедә язучылык та бар, бу кешедә прозаик та, гомумән җәмәгать драматург та. Бу шәхес Апас җирлегендә туган, ул да булса әйтик. Хәбир Ибрагим. Хәбирне бийтер өчен 21 баянчы кирәк. Бу бер тальян тавышына бийтергән кеше түгел, бик җитди кеше. Ул мәсьәлә белән борчымайын син. Борчымыйм. Мин уже сине инде булай итеп чыга башлагач бирелдем дигәнне аңлатты бу. Хәбир, достым бик шат. Чыннан да менә бүген капка төбенә сине күрүбеңә мин генә түгел, кунаклар гына түгел, ә инде меңләгән тамашачылар да бик көтеп һәм инде шатланып, куанып утыра торганнардыр. Ә инде апаслар бигрәк тә Җәмәгать, апасының уңдырышлы җирендә туган менә шушы шәхескә көчле алкышлар. Хәбир Ибрагим. Дәвид. Мин бер җирдә булдым. Сине бик каты мактадым. Кайда? Менә бер җирдә булдым. Бүген инде Әйттем, яшь, өметле алып барышы дип әйттем сине. Менә син дә мине мактап барган җирендә, яме? әйбәт кеше, яхшы кеше, уңган кеше. Но ничә генә очрашсак та, бийтеп тә җырлатып та булмый. Бүген Хәбир, селкетәсе килә силәдрәк, әдрәк тузаныңны кагасы килә. Шуңа күрә дә җәмәгать яхшы кеше. Мактаган икән, нишләп мин мактамаска тиеш? Шулай бит, мактарлыгы бар. Һәм тагын да бер мактарлыгы булган. Һәм инде җәмәгать яшьләр арасында, хәзер бит театрлар бик күп, әмма дә ләкин арада шундыйлар бар. Алар инде яшьлекне тамашачыларыбызга һәм инде театр сәнгатендә үзләренең өлешен кертеп, һәм инде фанатлар дип әйтсәм дә дөрес булыр, сәнгатькә гаиләләре белән хезмәт итүче тагын да бер матур актрисабыз. Абдулла Кариев исемендәге театрның әйдәп баручы, Татарстанның ат казанган артисткасы, гаиләләре белән сәнгатьтә, һәм инде җәмәгать, бу да булса Калимуллиннар гаиләсе. Алия Калимуллина. Кочаклама ул. Allah, менә бит. Фәрис кенә көнләшмәсен, җәмәгать, безнең үткән тапшыруларда аның тормыш иптәше, яраткан ире, шулай талантлы артистыбыз Фәнис кунак табылган. Ә бүген инде Аллага шөкер хатынын да җибәргән. Рәхмәт. Белмим, монда шул хәтле җегетләр күп. Менә уйлап карармын әле. Син бик иртә образга керә башладың. Чыгармый интекмә. Кая утыртасың? Алия, мин инде хатын кызларыбызды менә монда түрдән, чыннан да син бүген бердән-бер һәм инде көтеп алынган кунак. Гармунчы янында утыра әле, Ямер. Ринат абый, яшьлеге егар. Алкышлар! Тагын бер кунагыбыз. Җәмәгать, алкышларыгызны жәлләмәгез. Менә шуңа күрә дә рәхәт, күңелле, һәм инде ул булган җирдә һәр вакытта да уен көлке, мәзәкләр, барыгызга да таныш, популяр юморист, автор, шагыйрь, һәм инде сценарийлар авторы, алкышлап каршы алабыз, Илсур Муртаза. Ярый шулай. Сәлам. Devam et. Мин монда нишләргә тиеш инде? Devam et. Күрдегез, җәмәгать, шундыйрак шәхес. Монда бүген әзрәк Кирделе чыктылы. юк, сине чыккан җирләрен күбрәк кергән җир күренмәде.
Yok teге, ne demet? Bir bala aytayka benim әти грузин деп айтты dey. Әне Қытай. Мен өзім нешектір келіп шықмадым деп айтты dey. Мен өзім де шулай мақтар әти татар, әни татар, әти грузин, өзім әрмән. Шакира Аллаға шүкір. Илсар, екзу рахмет, бас инде. Шакира қапқа түбінде көрі шексіз шатпыз. Сен енді әр вақытта да еш шақырыла тұрған, күтіп алынға тұрған қонақлардың бірсі. Сен енді екінші тапқыр. Тәртібін білесің. Мен де шат, сіз бекілгелі шат болғанға. Нық шат! Әйті бітіріп болғай. Отырсам жарай ма? Отыр. Құрметті құрметті тамашашыларымыз, құрметті студиямыз қонақтары, хаминді қапқа түбіне рәхім еткен сәңғат әхіллері, шыннан да талантлы музыканттарымыз, талантты артистларымыз, юмористлар, yazушылар, мұхаррирлер, әлі қошан шушылай жиылырық. Әлді Аллаға шүкір тыйынғы каналында кәмит жауид, һәм де мына біздің әр дайым күтіп тұрған хамиді өзінің матур, шушындай бір мезгілі білен тамашашыларды сүйіндірген қапқа түбі бар. Қапқа түбі, ауыл, бәйрәм, рәхәт, көңілі. Сізге нешіктір, миға сіздің біле рәхәт. Мына қапқа түбі дегеш, нешіндіргіл қапқа түбі? Мына бұрын түбі, қапқа түбі, тәрәс түбі, құлақ түбі. Нешлеп аның түбі? Әбит бит қапқаның түбі түгіл, бұл бит қапқа алды жамағат. Мына халықтан көшкен бір әйтім. Әммәдәләкин ауыл малайлары, ауыл жігітлері, барымызда шәһәрдә тұрсақ та әммәдәләкин ауылны яратып яшайбыз, ауылны сағынабыз. Келешәсіз ме, юк ма? Қайтқаныңыз бар ма ауылға, Ратабай? Қайтабыз. Қайтасың, сен бит башқа. Сиреккені болса да қайтабыз. Айтам дедім, тағын қайталмадым. Мен алдадым сені ауылым. Түзелмәслік, тірілмәслік болып, қала шері білен ауырдым. Қала шерісімді күңіліме, жүрегіме, бүтін тәніме, сөйлешуіме, атлап жүрушіме, барша ғадәтлеріме. Қала шерісімді бір дауа yok, медицина фәлі қолында, аяқларым шәһәр урамында, қиялларым ауыл яғында. Бір мен генә түгел, башқалар да шулай ішлейбіз. Қалабызда матур ғұмыр етіп, туған ауылымызды ойлайбыз. Туған ауылымызды сағынып, көз яшьләре хәтта тамызып, ауыз суларында ағызып, қайтам deyip жырлар язабыз. Гонорарын алып салабыз да, қалабызда тұрып қалабыз. Әңғамат Набаев. Тағыра ауылны яратабыз, ауылны сағынабыз. Енді бүгін, әйдәгі, шушы ауыл тұрмышын, әмейді яңалықларды шушы қапқа түбінде рәхәтләніп бір искә түшіріп. Біз енді ғайбәт деймейбіз жамағат. Бұл яңалықлар шынанда бәлкі енді концерт вақытларында, язушыларының енді ижат вақытларында, театр әхілләрінің гастроль вақытларында, спектакльлар вақытларында болған қызықлар, алар енді болмышы мүмкін түгіл, шуларны искә түшіріп, барлап, бір ешілікке, һәм енді қатирәлерін яңартып, бір рәхәтләніп ялы етегелі. Хабир, үлкен кіші боларақ, сізден башлысы келе, yazушы. Үлкен десің, қарт деп етесің келмейін. Жоқ. Қарт демейм, ол ғалі еш. Ол меннен де еш, олай қарт көріне. Айтмайын. Хабир, ауылды сағынасың, апас. Нендей ауылан сенің? Апас районы Бірнаш ауылы. Бірнаш. Атына сайын қайтам ауылға. Қайтасыз ма? Қайтам. Төп негіз бар? Аны ташыраған жоқ ауылға. Жоқ ма? Бұшап қалды, әне өлді, ташыраған жоқ. Онда қайтқа жинді, менің Анда ойлауымша... қайтқа бір жерімді ауыртмай. Бір жеріңді ауыртмай, илхам келе, язырға мүмкіншілік бар, тынышлық. Соңға вақытта нәрсе... Әлі сенің кебек үстерен помидорларды қайтып. Әйбәт кіші, но бір нашар яғы бар, күн нөшә екен. Ансы бар. Әмет, Хабир, ауыл бейті ол. Жейкіні қиярдан башқа, помидордан башқа, аның башқа суғанынан башқа, ауылны көз алдан, әлі бейт әлі тағанан бір шәп, шындай, не бар? Бәрәңгісі бар жабаға, бәрәңгісі, Мына біз шәһәр кішілеріне yazылға тіге қатқан шушы тәннеріні язар үшін әлде ауыл бар. Айтып бір сілкініп, тәнні yazып келерге. Хабир, ауылда рахат ма? Ауылда рахат. Ауыл дегенде бір мәзәк келесім келе. Ғадай мәзәк түгіл. Ол мына шәхістер турында. Соңғы вақытта мен шәхістер турында бик көп язам. Ол қытықлар болып шыға, мәдәри жұмғада шыға, башқа басмаларда бик көп кішілер өздерін танып өпкәрилер язғанға. Но мен язам қызық, чөнки тормышта қызыға әйберләр килеп чыга. Менә авыл дегәндән шушындай бер хәл булган.
Müderris Əğləm белән Айрат Садык журналист бар иде. Беләбез. Казан урамыннан баралар икән. Икилеп чыгалар бандитлар. Бандитлар түгел, элекке 90 елларда хулиганнар. Müderris Əğləm шот кирип кача нигә. Куак арасына. Айрат Садык үзе Бандитлар турында язарга тизенә кирәк булганга. Айрат Садык үзе генә кала басып. Моны инде акчасын алалар, әзрәк кыйнап талалар инде. Соңыннан бер сәгать үткәч Müderris Əğləm чыга да карап тора Айратка. Слушай, бигрәк узак яшьтегез авылдашларым булды. Müderris Əğləmнең үткән төндә һәм инде шаян икәнен барсы да белә. Шуннан соң хәзер үпкәли башлагач менә күп кенә шәхесләр. Мин үзем турында яза башладым. Үземнән көлеп язам. Миннән көләсеңме миннән? Юк, мин синнән көлмим әле. Көләле миннән. Юк, мин үземнән көлеп яза башладым. Кайткач язам диген. Мин яратам миннән көлгәннәр. Ана, популяр юморист. Паразит айтыйс, парадистиге Данил Сабиров. Күлә? Нәрсәләр генә сөйләми? Былтыр мин ял иттем Левадия дигән санаторийда. Аркадий булган беләсез бит. Беләм. Зур шагыйрь. Тукай премиясе лауреаты, танылган Шуннан язучы. инде без ял итүчеләр концерт бирдек инде. Мин җырладым Илһам Шакиров репертуарыннан. Ай әле бик иракта идек без. Башма? Уя. Ай әле бик иракта идек без дип. Ну, мин җырларга теләмим бунда. Мин җырчы түгел. Я, сүз кергән икән монда хәзер. Левадия санаториендә. Каян әйттем. Иракта идек. Әйдә. Аккалы фагының табылган чагы. Аккалы фагының табылган чагы. Туганнарының сагынган чагы. Ну, мин җырларга әдәп түгел. Әле җырчы икәнен әйтмәгән идем. Шуннан концерт бетте дә инде. Аркадий яна бер хатын килгән менә шундый ханым, ял итеп утыра инде шунда. Нидә? Безнең белән ял итте. Сораган инде. Бу малай Илһам Шакиров малай түгелме дип. Сине. Әйе. Ну, Аркадий әйткән иде, ни дип. Аның бөтенләй Илһам Шакировның малае юк, бер малае бар, анысы да гәҗит чыгара дигән инде. Аны кем икәнен әйтмим. Шуннан соң сораган инде, нишләпсең алай дип әйтәсең дигәч, менә бу җегетнең җырлавы шул хәтле генә инде җырлавы. Ну, менә җырлаганда Илһам Шакиров кебек куллар менә бер бетереп җырлый диде. Синең тагын бер кул белән ишара ясап күрсәтә торган гадәтең булган. Хатын-кызы була итәсең икән син. Шундый хатын-кызлар дип сөйлисең шуңа күрә. Зөрәт рәхмәт. Хәбир Ибраһим. Мәзәкләр бик күп сөйләр белән. Мәзәкләр сөйлибез. Муртаза. Мәзәксез капка төбеннән кайтып китте юк. Депутат аграрий. Үзе гомердә авылда булган юк. Бер тапкырда, ну, авыл хуҗалыгы буенча депутат. Анда депутатлар бар. Бар, Аллага шөкер. Әйе. Бу моны җибәргәннәр авылга. Ну, барып кайткан, беренче тапкыр үз гомерендә. Кайткач хатынына сөйли икән, исе китеп, гаҗәпләнеп, "Күрәләндә" дип әйтә, бер мужик үз кулы белән ат ясаган. Хатын әйтә, "Син диванамы әллә? Атны ничек ясасыннар? Ат синең кебек, минем кебек, башка хайваннар кебек туа ул дөньяга. Ничек тусын иде, үзем күрдем, соң аягын кадаклап бетереп ятадыр" дип әйтә ди. Алия. Мен инде хатын-кызлардан мәзәк сөйләтергә теләгем бар, но аларның кайсы бер вакытта юк җавап итәми, мин мәзәк сөйләми, мин тыңлап кына утырырга килдем дип әйтәләр. Но театр артистларында мәзәк булмыйча мөмкин түгел. Булмый театралар бит булар, алар бит куркып тормый бер нәрсә инде. Куркып тормый. Но син депутат дигәннән искә төште җәмәгать. Менә безнең бит инде халык тәмәке тарта инде. Менә шу тәмәке тартуны ничек битергә икән дип баш ваталар икән. Һәм берәү акыллы шундый киңәш бирә. Әгәр дә халык тәмәке тартмасын өчен законда кирәкми, бары тик сигарет, папирос пачкаларына гына сигареттан сатылган акчалар депутатларга китә икән дип язсаң. Үзеннән үзе тартучылар кими. Рәхмәт. Алия. Мәзәк, тормыштан, театр өлкәсендә бәлки шундый мәзәк. Сез бит ирри хатынды, сәнгатьтә, театрда. Рәхәтме? Юк, мин иремнең мәзәген сөйләгәнен генә тыңлап торучы. Бу мәзәк менә ни, актуаль 1 сентябрьгә багышланган. Минем балам 2нче класска китте, ләкин 1нче класс. Синең балаң? Әйе, минем балам. Сезнеке түгел. Безнеке. Менә.
Әйе. Біз қойда болған? Сіз yok яқсанда. Yok, iller turunda siz bana. Atı benim bala. Benim balam eybet, benimki eybet okuy. Biz iller tırnap turabız şuna riza bulup. Менә, yok, bir әни инде боласын 1 сентябрьгә әзерлекән. Балам, улым дигәндер инде. Балам, син 1 класска барасың, ярар. Озатканнар моны баланы инде 1 класска. Дигәндә 1 класска киткән. Киткән дә хәзер кайткан авызы бүселгән инде. И әнисен ырыша икән. Әни, син бит мине алдаладың. Ничек инде алдаладым улым? 1 класска киттең бит. Нинди 1 класс? Бу бит эконом класс. Утырган урындык каты. Бөтен кешегә бер ризык. Шеский стол юк. Көне буена бер аниматор дип әйтәди. Zamana anekdotu. Elde balalar var hali, elde mektepke varuşu balalar var hali. Mine bizden indi cemaat prezidentlarımızga zürütü rahmat. Şunanda bizden demografik halini arttırı boyunca. Hadir indi 2-3 bala tapkan kadınlarga akşa tülüler. Balalar sana ortadır mı yoktur mu? Ne ol akşanı irlerge tüleseler. Ha? Hem böyle bir selha. İrik yok, irik gerek mi? İrik gerek mi? Tege söylegenim de vardır indi cemaat. Mektep temasına kirgeç indi. Tege bir bala da iteyken bit. Eti nerse ol biyologiya, nerse ol sosyologiya. Oğlum, hadi sırav. Nişik anlatırga? Mene biyologiya. Mene sen balakayım, benim biyologik oğlum. Sen bana şul kadar uşağansın. Потому что мен senin atan. Mene bu biyologiya bula. Eti kurşu malayı da sen yaşagan bit. Oğlum sen biyologi bilen sosyologini bu tamadın. Benim babay seyrettirgan mezek var ya. Şu logiyalarga bağlışlı. Revolütsiya hatluk poyezdda, paravozda barabar eken. Ne, student bilen Tatar şakirti. Tatar şakirtini sırı eken teginerden. Urus studentini nerse okuysiz? Biz psixologiya okuybiz. Siz nerse okuysiz? Biz qımqanologiyada, taharatologiya okuybiz. İntegi Uruslarsa ilenişi nerse bula Uruslarda minçaniye, Tatarlarda nikahilizatsiya. Rınat abi, ben indi ülken kişi olarak sizge Rınat abi deyitleşem. Şunanda siz indi eşkede nişik deyip eyteyim. Ben bir hürmetli kişiler bizim birisi Tatar sanatı için. Şuna göre de birer mezek bulmaz mı iken? Ömürge mezek söyley bilmedim indi men. Buna yaş vaqtda da bir urnu bilan söylep qo'yatirgan bir 2-3 mezegim var idi. Gel şunu söylep yurdim. Orunlar bilan şunda. Ni işindir şuşu mezeklerim benim üzüme hazır yaşı üzüme qayta başladı. Mene ne şul bulgan haller mezek etip söylep yurgan hallerim ime hazır bugünkü günde men şunu gel sizem üzüm. Mene şunun birsin gene aytip keteyim indi. Mene bir jurnalist, bizning Sovetlar Soyuzi jurnalisti indi. Men endi bu anekdotlarni söylep yürüydim 60-cı yılın uzaqlari 70-cı yıllarda. Bizning bir jurnalist bargan Amerikaga. Bargan bu qarab yürüyindi Amerikana hem kirgen bir şirkevge. Onda uylanışalar bir qortqina ulug'ina kishi bilan bir yoshgina qiz kuyovga chiqa hozir ulug' kishiga. Shundan bu endi bek optiraymanga ham ozoqdan joyin to'g'ri ketirib siri qizdan. Sen singlim nishlab shulay bu boboyga kuyovga chiqasan? Bek ulug' kishi bitin dedi. Ani chiqmaysan endi, u bek boy. Onun mana ko'pmi zavodlari, ko'pmi o'xshasi bor. U bek hozir o'la. Bitinisi menga qoladi degan. İyi. Şundan so'ng hozir bu yarar Amerikadan qaytgan siz sirga endi bizning elga. Qaytgan hozir shulay случайно Zag'izga kira qori bir qortqina kishiga hozir bir yoshgina qiz kuyovga chiqa. Bu endi optir yarar Amerikada bunda kapitalistik el kishi oqshaga qizigan, nega qizigan, nishab bunda bizning bunday hal. Singlim sen nishab shulay bu ulug' kishiga kuyovga chiqasan. Nishib chiqmaysan endi, u bit Leninni ko'rgan deb aytadi. Mansa bizning şey.
Ямағат, бұнда шет ел һәм біздің ел білән шағыштыру. Рат абай, нешек бұл мәзәк сеңа кері өзіңе қойтасың? Мен де шу сұранмақшы. Сені қатының яшы төлі? Сен бірінші жерді көрдің бі әлі? 27 яш біздің айырма, 20 ел яшибіз енді Аллаға шүкір. Hürmetli tamaşaçılar, hürmetli konaklarımız, bizden әлі Кәмит Жәуитнің тағында бір шундай мотор рубрикасы бар. Bu Allah'a şükür табылды. Bu şahıs жоғалмады. Bu işli, bu ижатта, bu başka ülkede işlese de cemaat jırını öz etken kişi, jırını taşlamagan, sahneni taşlamagan tamaşaçılarını yarata, tamaşaçılar onu yarata. Siz Altın Bars Premiyası laureatı Sağit Gıybaşov turunda var. Selam Kurşu. Kurşu, biz şulay gına сөйләшәбез. Менә Kurşu тұрып, күрешкән юк, но бүген Кәмит Жәуитта очраштык. Biz инде машиналар белән шулай очрашканда сигнал берип кенә китәбез, сәлам берип кенә китәбез, но күреп шатланам, сөйнәм, чөнки Аллага шөкер исән сау, яшь бара. Аллага шөкер. Да, картаерга исәп юк. Юк. Сәгыйд. Менә мин инде килешмәссең, Аллага шөкер табылды. Син югалган кеше түгел. Сен югалмадың, синең сырларың радио, телевидениеда һәр вакыт һәр даим яңгырап тора. Синең үзеңнең генә тавышың белән әйме, шундый йөрәкләргә үтеп керә торган тавышың белән тамашачыларны әсир иткән 1-2 җырың бар. Алар радиодан бер дә төшмиләр. Алар һәр даим яңгырап тора. Шуңа күрә беренче сорау. Син кайда ни эш битерәсең? Нинди уңышларың бар? Мин яңа җырлар язам, дөресен әйткәндә яздырам, язам. Хәзер 2нче елга юбилей минеке. Ничә яшь? 70? 60. Барып кына әйтә. Шатланды, миннән картырак икәнсең. Пенсия дигәндә мине дә арттырдылар бит әле. 2нче елга чыгып булмый. Булмыймы? Юк, 1-2 ел түзәргә туры килә. Тагын бер тапкыр шатландым. Бу беләсеңме нәрсә дигән сүз? Бу стимул бирә, эшләргә кирәк. Әгәр дә пенсия дип сөйләшсәң, өйдә утырсаң, җәмәгать теге торган җирдә мүкләнәсең, йөргән таш шомара, шуңа күрә эшләргә кирәк, чабарга кирәк, җигәргә кирәк. Ә инде йөргәч акмаса да тама. Аннан кире шул йөргән вакытта пенсия турында уйларга вакыт калмый. Шуңа күрә булай башыңа авыртмыйдыр бит. Юк, Аллага шөкер барысы. Пенсиясы булмаган сәбәбе табылай. Пенсияң әз булса тагын да башыңа авыртмаячак. Эшләп табарга туры килә. Син концертлар белән йөрисең? Мин күбесенчә юбилейларга, туйларга. Син алып барасың әллә? Юк, мин җырлыйм. Тагын шатландым. Әле минем тин ашамый икән бу, конкурент түгел икән. Сәгыйд, бик шат. Әммәдән әкәй, менә тамашачылар бүген шаккаткандардыр. Әбит, хөрмәтле дуслар, килешәсезме юкмы? Сәгыйд Гыйбашев моннан 15 ел ничек иде, ул әле дә шулай. Үзгәрмәгән? Ни өчен беләсеңме? Чөнки безнең авылның һавасы яхшы. Яхшы безнең. Һәм инде аның тагын бер сәбәбе бар. Хатыны әйбәт диделәр. Минем хатын яшь, шуңа күрәдер нәрсә мин. Партаймый. Монда шундыйракларны чакырдык инде, 20 яшь. Сәгыйд, без әлбәттә шаяру, исәнлек, саулык, сәламәтлек булсын. Шуңа күрә барсы да була, барсы да табыла. Менә нәрсә әйтәсең килә? Концертлар бит бары сагындыра торгандыр. Банкет, туйлар, юбилейлар, алар инде бары теге башкачарак эшләр. Әммәдән ләкин сәхнә сагындырамы? Сагындыра бик. Сагындырамы? Ә бит син инде теге борычларга чакыралар, айтой сәләнкеләргә. Кадәр бит шулай сөйләшәләр, сәләнке борыч дип чакыралар дип. Җәмәгать, Сәгыйд Гыйбашевтан музыкаль күчтәнәш. Син сөюдән сөйләр. Кышлары таптыңмы, әллә оҗмах кышы тоттыңмы? Я булмаса кия егете, юлларыңа үзе чыктымы? Йолдызлар күп, бик күп санасаң, матурлар күп, бик күп сайласаң, син сөюдән чибәр күп
патша булган илләргә алып барсын сине юллары. Йолдызлар күп, бик күп санасаң, матурлар күп, бик күп сайласаң, син сөюдән чибәр күз тияр, йөзләреңә тутырып карасаң. Йолдызлар күп, бик күп санасаң, матурлар күп, бик күп сайласаң, син сөюдән чибәр күз тияр, йөзләреңә тутырып карасаң. Юлдаш булыр сиңа еңелек, янәшәңнән барсын изгелек, йөзләреңә чыккан бәхетең, була күрсен бер гомерлек. Йолдызлар күп, бик күп санасаң, матурлар күп, бик күп сайласаң, син сөюдән чибәр күз тияр, йөзләреңә тутырып карасаң. Йолдызлар күп, бик күп санасаң, матурлар күп, бик күп сайласаң, син сөюдән чибәр күз тияр, йөзләреңә тутырып карасаң. Син сөюдән чибәр күз тияр, йөзләреңә тутырып карасаң. Егеттер, мында. Яшылай. Егеттер, Алия, кияуге шыққан вақытта сандық үстінде біраз жігіт отырғандыр енді, сандықны сатқандардыр енді, Фәнис кияу боларақ сатып алғандыр енді. Бар иманды қадат, Ила? Сонда білен бірге берділер да қойдылар. Сенен бектес құтыла солар. Сатылашып тұрмағандар. Фәнесің ақшасы жоқлықны білгенлер бар. Театр артистеріне қоян десейін де. Анағат, құрметті қонақтарымыз, сірлі сандық. Сандық ішінде юрт жиһазы, керек ярақ, бит керек ейбір. Қызыл түсте. Қызыл саплы пышақ міне? Жоқ. Ағаш қошық. Ағаш қошық. Ағаш қошық. Жоқ. Қызыл сүлге. Жоқ. Күлмәге іште, гәудәсі тышта. Қарбыз. Жоқ. Пылесос. Жоқ. Күлмәге іште, тәне тышта. Қызыл түсте. Неге алайтып бастың? Аңғашылмайым. Бұл подсказка ма? Жоқ. Менә хатта ғашиқларға да, менә шушылай ғашиқлар, менә улай бір білән құлланалар, алар менә шушы әйбергә қарап, сұқланып, тынышланып, утыралар. Абажур. Хаттаны қой бір артистлар, шундай заман килә дигәч, аны түйеп, күпләп алып қойғаннары да булды. Сабын шырпы бітә икән дигән заманларды хатırlыйсызмы? Шәм. Шәм! Радик Сабиров! Чөнки әйтеп кенә бетермәдем. Буа Край театрының художество җитәкчесе, хуҗасы, директоры, халык артисты Раил Садриев шушы шәмне 150 штук алып куйдым ди. Ул сабын җыйдым ди, ул шырпы җыйдым ди, тутырып куйдым ди, бетә дип әйткәч ди. Радик, здравствуйте, рәхмәт. Алкышлар җәмәгать. Шәм! Радик, бездә, монда кил. Бездә шундый йола, шундый тәртип, менә сандыкның эчендә нәрсә икәнен кем әйтә? Шуңарга бүләк бар бит. Инде шәмме? Юк, җаза. Давай. Җаза. Һәм инде күчтәнәш, шигырь, җыр, Хасан Туфан, Кайсыгызның кулы җылы шигыре. Дөнья мине үзгәртте, еламаска өйрәтте. Күлмәк җиңен йыртасымы, бәйлисе бар йөрәкне. Сугышлардан замана туктап торган арада, яраларны ямаштырып ята идем далада. Кайт дип
хатлар килделәр, юллар озын иделәр. Кайттым, бу салкалары, бусы кабере диделәр. Әгәр тагын килсәләр, сау дип хәбәр бирсәләр, вулканнарга керер идем шундадыр ул дисәләр, бирде дөнья кирәкне, еламаска өйрәтте. Кайсыгызның кулы жылы, бәйлисе бар йөрәкне. Бик яхшы. Ринат абый, мактадым, мактамыйм, эшең белән күрсәт. Шуңа күрә дә Ринат Гыйләҗевтан музыкаль күчтәнәш. Рәхим итегез. Замана үзгәреп тора, элекке табышмаклар шулай үзгәреп тора. Ну, без инде бәләкәй чакта бу табышмакларны ишеткәнебез бар, аларның җавабы башкачарак булгандыр. Ә инде бүген замана үзгәрү сәбәпле табышмакларның да җавабы үзгәрә төште. Шуңа күрә игътибар белән тыңлыйбыз. Һәм инде экран каршында утыручы тамашачыларыбыз да үзегезнең фикерләрегезне туплап, нәрсә турында сүз барган, сез дә җавап эзләгез дип утырмагыз. Беренче табышмак. Җәен соры, кышын ак, аңа шулай яхшырак. Уян түгел инде бу. Җәен соры, кышын ак, аңа шулай яхшырак. Уянга ошаган җәнлектер бу. Шуннан Ну, безнең бәләкәй чактагы табышмак булса, җавабы Уян инде. Уян. Куян. Җәен соры, кышын ак, аңа шулай яхшырак. Бүгенге көн таләпләренә туры килерлек җавап. Язучылар? Писе яшен арттыру. Юк. Ринат абый. Тамашачылар бармы? Вариантлар. Жир дип әйтәләр анда. Жир? Юк. Земля. Юк. Жир дип әйтүче тамашачыларыбыз бар. Әмма дә ләкин җәмәгать башлатмагыз, бары белмисез. Бу спецназ хезмәткәре. Төнлә йөрергә ярата, көндез йөрмий, йокыга ята. Ябалак. Булырые, ябалак. Теге сукыр тышкан. Юк, сукыр. Хәзер башыңны эшләт яхшырак. Җавап монда башкарак. Төнлә йөрергә ярата, көндез йөрмий, йокыга ята. Берәү гаи хезмәткәре ди. Муртаза? Яшь егет түгел микән бу? Яшь егет. Тамада. Юк инде бу. Тамада. Тамада? Нишләп тамада? Тамада җибет төнлә белән җибет. Без артистларда төнлә йөрибез. Без көндез йокламыйбыз. Безгә 3-4 сәгать җитә. Ринат абый, сез ничек уйлыйсыз? Менә төнлә йөрергә ярата, көндез йөрмий, йокыга ята. Тамада булып калсын инде. Такси. Ну, Хәбирнең җавабы якын. Аха. Хәбир дустым, чыннан да башлатмагыз, бары белмисез. Хәбир дөрес әйтте, бүгенге заман яшьләре. Менә шул. Үзем дә шулай идем. Яшь вакытта үзем дә шулай идем. Монда без үздә шулай. Хәзер Аяксыз, кулсыз рәсем ясый.
Kimlerdir qiyar pomidorların jellep qıraudy oturalar. Elek soğuk idi hazır. Ayaksız kolsuz resim yasay. Elek Soğuk idi. salqın, qış. Ayya kış. Qadir. Rənat abi, fikrin dürüst, Qadir. Kim kolsuz ayaksız resim yasay? Kompüter degan söz eshitildi, durs. Ruscha ini bo'laydi, ini nima sizlar? Bunday ortqa qoldingiz. Dersaga bes. Şatlandım, Habir ortda qala başladı. Bes tugulmasin, bes. Biz söyleyimiz, hıppedeşe tutini, söyleyimiz. Hürmetli babaylar. Printer. Не может быть. Printer. Kompüter, printer. Kolsuz, ayaksız, emme de resim yasay, her bir zamana. Şuna göre. Tağın birisi, ihtibar, yigitler, Radik. Sağit. Sen nerse turunda öyle oturasın? Jir yazalı, jir yaza. Onu oşap bulmay, ansız yaşap bulmay. Xatın. Ey insan. No malades. No cevap dürüst mü gel? Onu oşap bulmay, ansız yaşap bulmay. Hele telefon Zamana. belki şuldur. Ha? Telefondur. Telefon. Alma bürlü, alma şeşe götürülü. Başkalarga kuzge salmayım seni kurgenden beri. Başkalarga kuzge salmayım seni kurgenden beri. Alma başları, sayrı sandı başları. Sayrı sarındıra başladı. Yarı bizge uneru, bizinin işimini bağla, jırılamasa yürüleru. Bizinin işimini bağla, jırılamasa üleru. Alma başları, sayrı sanını başları. Sayrı sarındıra başladı. Şulayda diptirip kal şulayda. Kara jir astına kirgeç niye yitirimiz Xudayga. Alma başları, sayrı sanını başları. Sayrı sarındıra başladı. Bakşa tırmaları bilen kimşeşlerin taragan. Zamananı ağır diler, kim küterip koragan. Alma başları, sayrı sanını başları. Sayrı sarındıra başladı. Burasına da tavuğu kulligen etpeşkeyin soğanım. Min dersikli soğanı bulan idim. Bitti miydi yobağım? Biz uskan idik, tol tamirları kibik. Bu sefer yitkeş taralıştık, kış balaları kibik. Yitkeş taralıştık, kış balaları kibik. Alma ağaçları, sayrı sandı başları. Sayrı sağındıra başladı. Hadi bir daha bir kuplet. Nima tuğga yaratadi? Ey bajarmaysiz. Radik. Alma vittul tügerek. Şul tügerek içlerinde yaşık dostlar birgelep. Şul tügerek içlerinde yaşık dostlar birgelep. Alma ağaçları, sayrı sandı ağaçları. Sayrı sarındıra başladı. En
Чакырсаң үйден тоқтасын, шәуіттілер ашасын. Алма ağaçları, sayri sandu ağaçları, sayri 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 sarındıra başladı. Сипараттыр қазаны, туғандарым, дос ишлерім, барығызда тазаны. Alma ağaçları, sayri sandu ağaçları, sayri 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 sarındıra başladı. Başın güzelim, ibretime dal üzegin. Keşke güzelim diyende nihal itip tüzermin. İttekiyim, gavuş giyeler beni. Yarını anasına mı şağına siyeler beni. İyitik tügülü, gavuş tügülü, şirtik kirek kiyerge. Akılın kılın sınavı şahı sallavı şiberge. Haminde dərtli motor jır bilen bugünkü komediya tamam. Kilesi şuraşularga teklin sağ bulağız, hoşağız. Yılmayıp, gülüp, şatlanıp, her tuğan tağından, günden tem tabıp yaşayacağız cemaat. Baxıtlı bulağız. Biz sizde yaratabız.